I pozdrav svima i dobrodošli u Impossible Gaming i danas ćemo igrati opet malo Minecraft preživljavanje. Znači ljudi, stvarno je novi dan i danas idemo u potragu za krevetima. To je za ovcama, pa da bi napravili krevet. Pretpostavljam ljudi, nemam ništa kod sebe, čekaj, imao sam nešto ostavio često dobro. Pretpostavljam da bi... Čudno malo, ne znam. Pretpostavljam da bi vi željeli da snimam malo Hunger Games, ali znači imam opravdanje, ne snimam ga, zbog toga imam neki mali tehničkih problema, a to ne znam da se to i vama dešava, ali meni se to dešava kada snimam na Mineplexu bilo kojim programom. Kad snimam meni mnogo baguje, znači ne može da se pokrene, znači ovako samo ide, znači ide ovako bukvalno izgleda kad snimam ja u stvari na Mineplex ovako, pa stoji 5 sekundi, pa tako sve ide, zašto? I pokušat ću to da ispravim, znači jako me nervira i nadam se da ću uspjeti to da ispravim jer želim da snimam Hunger Games. I želim da snimam i Bridges i mini igre i ostalo. Pre neki dan sam pokušao da snimam onu mini igru, vratno znate ono Runner, ali nisam uspjela baš zbog toga, zato što mi je mnogo bagovalo i pokušat ću da nešto namestim tu, da uradim nešto povodom toga, da mi više ne baguje toliko. Znači vidite, kao što vidite imamo mnogo krava u okolini, ali imamo malo, to jest nemamo nijednu ovcu. To jest nije za sada nismo našli, možda ima negdje, ali očigledno ja je nisam našao. I bit će jako teško ako ne budemo ni danas našli ovcu, jer će to biti, nećemo imati krevet opet još jednu noć i opet nećemo spavati, što je naravno loše. Zato moramo naći krevet. Vidite, ovdje nema ovaca. Očigledno je neko ovo ostrvo bez ovaca ili sa malo ovaca. Kako god. Ko znam gdje je sad meni kuća, brate. Vidite, ovako je preživljavanje kad igram i kad snimam malo mi znate baguje, ali vidite ne toliko, ali znate li kako baguje kad... Evo je ovca. 2. Znate, 3, Znate li kako baguje kad snimam na Mineplexu, znači to ne da ne može da se igra, nego ne može da se pokreneš, a kamoli da igraš. I to me jako iritira, znači bolje da igram, bolje da snimam samo preživljavanje i da mi to ne baguje da bude normalno, nego da snimam na Mineplexu i sve da mi baguje da vi ne vidite bukvalno šta ja igram i snimam i eto jednostavno vidjet ću. Ako ne budem uspjeti da rešim taj problem, najvjerovatnije nećem više igrati na Mineplexu, ali ću ga rešiti 100%, valjda. Probat ću na ovom Bandicemu da, na primjer, kada budem snimao na Mineplexu, probat ću jednom da snimam oko nešto bez veze. Da probam da snimam, da vidim da će mi bagovati, možda da smanjim FPS, na primjer da ga limitiram na 30 FPS ili možda još manje, pa možda će biti malo manji kvalitet slike, ali će zato biti, ali zato bolje da ne baguje nego da bude ono sve ekstra slika, ali da baguje oko ludo, to ću pokušati da uradim. Nadam se da će mi to uspjeti, ne znam više na koji način to pokušam da uradim, gdje meni sad beše kuće. Ja imam jako lošu orijentaciju u Minecraftu, znači verovatno svi već to i znate, ali i za one koji ne znaju, znači imam previše lošu orijentaciju i kad god se malo odaljim od svoje kuće, teško da je nađem, vidite i sami, vidite, ja sad nemam pojma gdje mi je kuća, nije mi ovdje sigurno, samo da se sad ne izgubim. Sad kad bi se izgubio, bilo bi veselo. Gdje mi je kuća, čoveče?
Okej, kuću. Čekajte. Nisam prelazio. Možda jesam. Ali jesam sigurno mi ovdje blizu ovih krava. Da nije. Blizu ovih krava mi je bila kuća. Sjećam se ovdje da su bilo dosta krava. Tu je meni negdje kuća bila. Ali ne mogu da se sjetim gdje. Samo sada izgubim kuću. Bože. Zar je moguće, ljudi, da smo se izgubili? Da, sjećam se da sam ovdje mi je negdje kuća 100%. Čekaj. Ne znam, ja sam više nije kuća. Možda nije vamo. Sjećam se ja svega ovoga, ali se ne sjećam gdje mi je kuća. Ja mislim da je vamo pre ovoga, ovdje negdje. Bože pomozi. O Bože, gdje mi je kuća? Gdje mi je kuća? A ako se sad izgubimo, bit će jako loše, jer u kući imamo i crafting table i šporet i sve što nam je potrebno. Ovdje mi je negdje kuća. A da, sjetio sam se, ovdje kod ove bundeve negdje. Znači tu negdje treba da tražimo blizu ove bundeve. Sjećam se dobro da mi je ovdje negdje bila kuća. A evo je. Dobre. Kakav sam srećnik, znači veliku sreću imam. Našla sam kuću, sad ćemo odmah napraviti krevetić. Kako se to više, mislim da je dole ovo, a gore vuna, jeste. Bed. I da, kao što sam rekao, ovdje će biti krevet. Sad ćemo ovdje da napravimo malo štapića. Koji štapić? Ovako, otprilike, mislim da će to biti dovoljno. Sad ćemo napraviti prvo ovako kramp, pa ćemo napraviti sekiru. Pa ćemo napraviti ovo sve što nam je potrebno. Pa ćemo napraviti, što sam zaboravio, samo da se sjetim, da mač sam zaboravio. Ok. I šta nam je još potrebno? Da li sam nešto zaboravio? Jesam, da, lopata. Mada ove kamene, drvene stvari neće puno da nam, neće puno da nam služe, ali dobro. To ćemo staviti, u stvari treba da napravimo dupli čest, ovo dobro mjesto. Kako ekstra izgleda. Ali imam još jednu bolju ideju, ovako ćemo napraviti. Ovako. Ne, kad bi mogu ovako jedno, da, ovako. Ali ne, onda neću moći da otvorim ovo dole, to će biti moj... Moći ću, odlično. Ali bit će malo teško, tako da znam šta ću da uradim. Uzet ću i ovaj chest. I premjestit ću ih, na primjer, ovamo, ne. A da, ovako ću ti premjestiti. Sad ću moći sve da uzmem ovako, bit će sve dobro. Ok, moramo u sljedećoj epizodi ćemo najvjerojatnije početi da gradimo kuću, jer to pada noć, koliko se meni čini. Pada noć, taman ćemo i da odspavamo. Samo da vidim da sad mogu da spavam, ne mogu, još nije ono baš pala noć. Ok, znači ovo je sad super, smo ovdje napravili sve. Da li mogu ovdje da ispečem nešto? A da, uzet ćemo ovo meso ispeći. Da može ispečem, može. Dobro. Tek smo prvi level, kao što vidite, znači
treba nam još dosta levelovanja. Još ne mogu da jedem. Da li se može spavati? Hoće li pasti? Sad je pala noć, ljudi. I spavamo. I to je bilo za što se tiče epizode. Subscribe-te, lajkate, šerujte, komentaršite. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ali tada,